Señores, 18 la diferencia en favor de Lituania. El quinteto de la cancha se abraza también en el banco de suplentes. Compartimos el Mundial por Directive Sports. Para esos muchachos a festejar la vuelta olímpica en Lituania. Campeón del mundo sub-19. Implacable la celebración. Klausyk, faina taip šokinėt krūvoj, vat, jūs kaip po bronzos pasaulio irgi šokinėjat. Paskutinė ta sekundė. Kaip tau atrodo? Tai koks jausmas tada užplūsta? Sunku pasakyti. Per daug emocijų būna tada. Pasiduodi emocijom ir tada kas būna tas. Superó casi en 11 puntos su media en el torneo. Sí, sí, en la final del partido, para ganarle a Serbia. 35-67, merecido vencedor del título. Perdió con Estados Unidos por 2. Perdió con... Tai tark kokį žodį pasaulio čempionam. Ką, sveikinu lietuvius, manau, uždirbtai laimėjo. Ir nusipelnė šitos pergalės ir būti pasaulio ir Europos čempionais. Darbas atsiperka. Ahí está, todas las imágenes se quedan con él, todos los planos para con el número 15. Einam valgyt. Miami. Tai va, visiems pasaulio čempionam sveikinimai.